Radiofobia kgaolo ya bonnete mana ya 14. O seke wa kena tseleng ya ba bolotsana, o seke wa hata le mmileng wa ba kgopo. Sikoloha o seke wa ba wa lebateng, o kgelohe, o iphetele. Hobane ha ba ho robala ba isoka ba etsa bobe, ba fadimehiswa ke ho ngongoreha ha ba saka ba diha motho pele. Hobane bohobe bo ba bojang ke bobe, lonya ke veini e ba inwang. Tsela ya ba lokileng jwalo ka lesedi le kganyang le ntseng le eketsa ho kganya ho fihlela motshehare o moholo o phethehileng. Empa tsela ya baetsadibe e jwalo ka lefifi la bosibu, ha ba tsebe mo ba tla wela teng. Mora wa ka, mamedisisa taba tsa ka, o sekehela dipolelo tsa ka tsebe, di seke tsa tloha pela mahlo a hao. O nne o di boloke ka pelong, hobane ho ba di fumaneng ke bophelo, ke boiketlo ba mmele ohle wa bona. Boloka pelo ya hao ka ho fetisisa, hobane ke yona mehlodi ya bophelo. O lelekise leleme le kgopo, o nnene molomo o mano. Mahlo a hao a shadime, a tsepame, dintshi tsa hao le tsona di ribolohe. Ka ho loka o iqamakele ho hata ha maoto a hao hantle, tsela tsa hao tsohle di tle di loke. O seke wa kgelohela ka ho le letona kapa ka ho le letshehadi, o mpe o tshabise lento la hao bobe.